Maya payabak po kay kayungan, kaniting kapag masusyan, yabetana po karing kaya katamang panalangin, di makatuking intentions. Para king speedy recovery ng Rosemary Manalang, Jefferson Calderon, Jaime Basco at Angie Canlas. Death anniversary Armando. Talakad dapat makyabekin, dalita pamuklat. Mititipon tam ngeni kilagyan ng ipam po ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, sa ating pamakyagum ng Banal Espiritu,
manatili kay kayungan. At kay ko ang timurin. Maya payabak po kay kongan, Maya payabak po among. kaluguran kong kapatad king Aldoldo pamibyebye, balamawari, makayungyong tamong magpabaya at mimisip king apag paliban tamo ing dakalabage king Aldo bukas. Dapot ing Aldo bukas, malyari ang ingaldo maraptamo harapan kang Kristo. King katahimikan surian tamo ing katamong sarili, si Chantal rin katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapuko kang Santa Maria ang Kapilan Mang Birhen, karing sabalang anghel ang pong santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ikabos mo kesana king sablang kaligaligan, pagkaluban mo kaming malayang espiritu, at masanting nga pami isip, at pami kakatawan, ganap king obra mi keti king yatu, iti adwan mi king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam taong po king namano na ning Ginoo.
Pamamasang iba't king libro ning kabiasnan. Ing kabiasnan mas lagya, eya makulimlim di takman. Ding malugod kaya malagwareng atuklasan, at akakit deng agad ding magdulap kaya. Ding magimbot kaya malagwanong panusigan, pakilalay ang agad karelangan. Manaya kang maranon, kaya at eka misakitan. Dasnan mo ning makaluklok, king tukuran mong eran. Isipan miya mong lubos, mo ning atalastas. Abangan me at ing kabalisan lub, mabating keka. Ing kabiasnan mismo, luluyon niyang maninton karing matampang tanggap kaya. At malugod yang papakit karela, king pamaglakad da. Asa lubungan nung agad, busal ning pamiisip-isip da. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing kaladwa ko mauyak ko, o Ginong kakong Diyos. Diyos, ika ing kakong Diyos, tapat da kang pagdulapan. Ing mabilog kong pangatao, mauyak ka. Ing kaladwa ko, managimpanya ka. King melangi at mga batak agabon, amaw ka. Ing kaladwa ko, mauyak ka. Paintulot mong ing akit da ka, king banal mong santuaryo. Pakit mo ka ko sikanan mo't upaya. Ing lugod mong alangkupas, mayap e palak kening biyeko. Inya pupurianda ka. Ing kaladwa ko, mauyak ka, o Ginoo kakong Diyos. Ing kaladwa ko, mauyak ka, o Ginoo kakong Diyos. Pasalamatan da ka, kaya kabaning biyeko, at manalangin ko keka. Ing kaladwa ko kumabsiya, antimoneng ating piyesta. Dalitanan da ka karing mga sayang kanta, ning kapurian. Ing kaladwa ko, mauyak ka, o Ginoo kakong Diyos. Ing kaladwa ko, mauyak ka, o Ginoo kakong Diyos. Gaganakan da ka kabang makakera ko. Kilob ning kabukas, ika ing isipan ko. Uling parati mo kong sasaupan, king lilong ding pakpak mo, karin masaya ko dalit ko. Ing kaladwa ko,
Ginoong akong Diyos, ingkaladwa ko, mauyag ka, o Ginoong akong Diyos. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Tesalonika. Kapatad, buriming abaluyo, ing katutuan, tungkol karing mga matena. Ban kayo lungkot, antimoring taong alang kapanayan. Maniwala tamo, king meteya Jesus, at sinubling mebye. Inya maniwala tamo, ing pisublyan niya, naman me, ing Diyos, ding sablang mete, amanalig kang Jesus, ban iyabe na lakeyo. Itiya ing turuning Gino, asasabyan mi kaya kayo. Datang yang pasibayo ing Gino, at itamong mabye, kingaldo adatanga nakatamo, etala labisan, ding menga mateno. Kulda siyang iba't banwa ing Gino, kayag naning siwala ning arkanghel, amamaus at mumutos, at ning tiyup ning trompeta ning Diyos. Muna na lang subling me, ring menga mate, ating kapanaligan kang Kristo. Kay ba't na nito, itamong mabyepo, iyukyat na katamo king biga, at iyabe karing pepasublya ng me, ban sa lubungan tayo ing Gino king banwa. At kanito, akayabe tayo ing Gino kapilanman. Inyam, mipapamatulan kayo, king metong at metong, kapamilatan dareting amano. Amano ning Gino. Salamat kin Diyos, talakad ka po ban parangalan ing maya pabalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Mingat kayo at magsadya, uling eyobalo nung kapilan niya datang, ing anak ning tao. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ing Gino manatili kay kayo, At kay ka ang timurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kay ka o Ginoo. Jesus sa ilita na iting talimhaga karingkay ang alagad. Ing kayaryaning banwa apakiwangis me king antikaniti. At ingapulong dalagang linwal ban sa lubong king lalaking kakasal. At inyang daralang sulu ing balang metong karela. Ding 5 karela mangmangla at ding 5 naman maisipla. Ding 5 mangmang delara lading karelang sulu. Dapot ela migbakal laro.
Dapat ding 5 maisip, migdalalang aliwang laro, bukod ketangatsyu karing sulura. Mayan talayang lalaking kakasal, king panyatang na, inya ikwarang mitundu ring dalaga, angga king mi patudtudla. Dapat inyang kapitangan ng bengi, meramdam ing kulisak, oy ninayng lalaking kakasal, lumal na kayo at salubungan niya. Migising la ring apulong dalaga, at inayos dala ring karelang sulu. Ngara ring 5 mangmang, karing 5 maisip, idakayo kami king kayong laro, uling matatdala ring sulumi. Dapat ngarang mekibat, magkang makagyu katangan, maya pamunta kayo saguli karing tindahan, at sali kayong para kayo. Inya, linwal la ring 5 mangmang, bansaling laro. Kabang alalo, dinatangya ing lalaking kakasal. 5 dalagang maisip, ang makapanaya at makasadya, may laus lang linub king lugal ning kasalan, kambening lalaking kakasal, at ni saraya ing pasbul. Kay ba't nanita dinatangla ring 5 mangmang adalaga, Gino, ibuklat siya po yung pasbul, ngarang kukulayet. Dapat nga nang may kibat karela, makanano kayong ibuklat, era kayo akikilala, nga kuwari nga nang memu po sa sus, maglame kayo, uling eyubalo ingaldo ning oras. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo, makiramdam tapo king humilyo. Pasibayo po, maya payabak yakongan. Kamusta kayo po? Apansinan niyo po siguro, lalong-lalo na king panahon tamong yeni, pablasang mabilis po ing pulay na ning biye, at pauli na po ning bayo at modernong teknolohiya, ay atsyuta na king awsan tamong digital world na po. Everything is so fast. Pipindot na mo po ngeni. Pindot ka mo, datang na yung kailangan mo. Nung ating kang cellphone, smart cellphone, ating kang kutang on the spot, i-google niya mo. Miras neke ka ing pakibat. Lalo na ganing panahon po ng pandemic na po, puros namong online ing transaction. King pamag-aral, pamanorder, pamag-business, pamag-transfer pera, pamanintun obra, pamag-connect ka rin ka-familia at kakaluguran, ang yang atsula pa po king malaw ta lugar. You can communicate with them so easily and instantly. At may us na rin po itang work from home, basta tating kang gagamitan na computer or laptop, milabas na ka. Halos gana-gana, agawa mo na through online at mabilis pa. We are already in a culture of instant and fast exchange of information. Uling pong masasanit na king mabilis sa klaseng biye, inya naman dakal kay katamu, eno po bisang manenaya. Ing pamanenaya, metong iyang bagay a eda buring. Gagawan ngeni ding bayong henerasyon ne po, masaguli na lang mga inipan, mamalagwa lang mamalagwa. As if waiting for them is no longer a virtue. Feeling manyayang lang oras ang pong panahon po tang manenayala. Pero pangaras king kabiasnan kaluguran kong kapatad, pangaras king wisdom, kailangan tamong manenaya. Aliwa itang pamanenayang alang kwenta at kabud mo manyayang oras, nune pamanenayang ating kapanayan. Kembong kaya katamong first reading, mumunang pamamasa, dimdam tayo ing kabiasnan, or king amanong English, wisdom.
At ining kabyas na naini agpangket ang kikatamong dimdam, malalarawan niya anting netong tao, persona. Iya mo basta't katangian no metong yang tao. At baluan tamo ining kabyas na naini, later on, it will be personified in Jesus Christ because wisdom is God. At karingaluang dakyan po ng Biblia, mayakit siya mo naman in wisdom, it will be personified as the Holy Spirit, the wisdom of God. So ining kabyas nan, mo kabud katangian, no na it personifies Jesus Himself because Jesus is wisdom. Tandaan ng tamo po na yung wisdom ay ni, malawot kay katamo, ne po. Yung wisdom ay ni, at mo king lelelele. Sabi napin king first reading tamo na, kabuklat po king pasbul at ne. He's very close, it's very near, ne po, very active. At inyang panintunan na katamo, panintunan na laring tao. And this wisdom from above searches for us. In Diyos, who is wisdom, panintunan na katamo. At nung panintunan na katamo, ning kabyasnan o ning Diyos, siguro ko tangtamo naman pumak na mo, pagkasakitan tayang panintunan in wisdom, at pagkasakitan tayang panintunan in Diyos, king biyatamo. Ang giyang pong malapit siya mo in wisdom. Ang giyang malapit siya mo in Diyos. Ang giyang atsuya mo king kekatamong lele. Ang giyang atsuya mo king kekatamong arapan nung etane man panintunan. Talagang etay akit at aranasan. So, kaluguran kong kapatad, nung buri meng akit, sukat meng pagdulapan. Buklat ming mata mo, ing isip mo, buklat ming puso mo, at siguradong mikit kayo. And this wisdom, ingapong Ginoo, yang mantabe kay katamo, papunta, king makabaldugan at malalam a relasyon king Diyos at kaparang tao. Siguro kot na nantala po rin kay katamong sarili, paninto nang tayapin kaya, ing kabyasnan? Paninto nang tayapin kaya, ingapong Ginoo? Do we search for God's wisdom? Kempong kaduang pamamasa, ating yang masanting ngayamano, Kenny, San Pablo ne po, tungkol king kapanayan, tungkol king hope, ing pamanenaya or waiting, meron yang pamanenayang ating abing kapanayan ne po. Aliway tang tipong manenaya kaking ala, tayo buriing manaya king ala. We do not want an empty waiting. Uling maka-disappointing makanya nale. Inya etaburi itang maiinjan tamo. Halimbawa, po at ang ating kong pisabi ng kekang kakaluguran, ating kong pisabing oras, mikit kayo, nakadatangan. Akwa mo nang mepula mata, king kakapanenaya. Pero ala pa mo ring lulto, nepo, may injan ka nga da. And we feel disappointed. Potang makanyan ing kakatamong experience. Pero San Pablo, ing amanwa ng pamanenaya Kenny, is a type of waiting that is called hope. It will not end to grief. It will not end to frustration. Bakit? Uling ka nung ing-expecta mong datang, ing panayan da, sigurado yang datang. There's certainty. He will surely come. Nino ini? It is the reason, Lord. Mateng pasibayo. Kalupan na ning pengako na, He will come again. And that is a positive expectation po, kaluguran kong kapatad. Na hindi pa lang Jesus, amete, sinubling mebye, datang yung panahon, datang yang pasibayo. And His coming is something that is sure. It is certain. And so, ikatamong manenaya, balo tamong ating datang, we are filled with joy. We are filled with hope. At San Pablo po, he even encourages them. At pilit ng papaga nakakarela, na ang gyang detang minuna pang may mayapana. Detang ing panahon, okay?
na subli lang miye. Ang gampan detang may mayapa na peladong detang mabiye pa. Uling inginu sinubli ang mebye, ilaman, mi pagkaluban la kanita. Nepo, aliwa mo ring minunang mete no ne pati na ring mabiye kasalukuyan. At tutuyay ni. Ingkarelang pamanenaya, ang miras kingala. Uling ing panayan tamo, atyune. Atyune king tapat tamo. At tututuya karing pangako na. Because He is wisdom of God. Alang aliwa, nung ginutamong Yesu Kristo. Ingkutang, do we long to see Jesus? Are we excited and ready to meet Him, nepo? Kikikatamo pong ebanghelyo, ining talimhagang dinakyan ng Jesus, well, makabasiya po kitang kustumbrida kanita, lalong-lalo na ding Hudyo, pangaras king kasalan niya po. It was their custom during that time na yung babaeng kakasal, well, manenaya po king balen na ning kayang pengari, kaya beno po ka rin din ning kayang bridesmaids or detang ausan tamong virgins niya po, na manenaya magdalalang sulu, at karin panenayan de ining lalaking pakikasalana. At kay ba't po tang dintang ning lalaking kakasal, ito kine kimbale ning lalaki ing babae at magprosesyon la papunta ka rin. Kaso ing talimhaga, king talimhagang dindamtamo, ay amirat ang agad ining groom, uling medeleia, meletia. At dening bridesmaids or dening 10 virgins, sinawalang manenaya, ringaliwa, ikwada ng mitundu, mipatudtud. Hanggang king finally, atin ang miganawns na tune yung lalaking kakasal. At detang 5 wise virgins, atin lapang sapat alaro to keep their torch lighted. Dapat detang aliwang 5, detang ausandang foolish, the foolish virgins, magdalalapin sanang laro, kulang naman. Misad-sad, para iyatadeing bridegroom, potang magprosesyon nala. Balitang dadalandang laro, it was just enough, king pamanenayada, king groom. Uling megi sana, at alana lang reserba, there was not enough oil for the procession to the house of the groom. So, kailangan da pamong sali. Kaso, may koneng prosesyon, may lakwan la rening 5 foolish virgins, sinalila sigurong laro king malapit akit dang tindahan ka rin, pwedeng pisaluanan, kaso kabalik da, when they reached the house of the groom, it was already too late, at misara na lang pasbul. My dear brothers and sisters, deni pong 5 wise virgins, their wisdom, ingkarelang kabyasnan, it is symbolized by the oil. Dakala reserbang laro, ating laro yang milalarawan king karelang tapat akapagpursigyan, ang yang pang manaya lang malambat, it is okay. Because makasadyala, mabiela disposisyon, laus lalub, excited la, at balo o kilala de, ining panenayan da. Manaya lang makuyad o malambat, it is okay for them because they believe that the groom will not fail them. Manin dyan, ing bridegroom. Mapalyaring delay malaysia, but He will surely come. But what is important is we are ready. We are prepared. We are vigilant. That is why they were so prepared. This is not just physical preparedness, nune ingkarelang preparasyon, lalo na pang pepalablaban, ning karelang kapagnasan akit da at akayabe ing groom. Ita bang feeling na eda palampasan nini? Eda palampasan nining pagkakataon na ini na akayabe de.
Inya, they were so willing na manaya ang gyang malambat at king pamanenaya da talaga namang pigsa dyan de at migreserbala pang laro. Perhaps the second point mo naman na lawenta mo po kanina po, in relation to wisdom, sabi ko pinambit na din, it is not just a characteristic. Eya mo metong nga katangian, no niya metong yung tao. At nga manuan kung iniyapin ng anak na ng Diyos. As inigo ng ipake katamo, this is the true bridegroom in Ginoong Jesucristo. Daratang ya. And He moves around. Ingkutang kaya katamo, makagising tamo kaya. Makagising tamo kayang manaya kaya. Akit na kata kayang manayang ating sapat alaru bansuluan ing daralana na. Pero tandaan tamo po, magana kaya Jesus. In fact, we know that Jesus Himself is the light. Yaing sulu, ating sulong ini, idake ne pakikatamo. Mupining problema, alata mo mong kapibabatan ne po, kukulang tamo pasensya to keep our light burning with His light. Inya madalas mag-give up tamo at pipilinan tamo ing dalumdum kesa aking sala. Sana po kaluguran kong kapatid, tanggapan tayo. Tanggapan tayo, Jesus. Iya ing magdalang sala, kabyasnan at lugod. Pagdalapan tayo, panayan tayo. Etamo sana mangainipan, etaya tututuran. Because Jesus is the best guest. Dapat migising tamo diwa. Jesus is the best companion that we could ever have in our lives. Ding taong manenaya kang Jesus, it is like welcoming wisdom. It is like welcoming kabyasnan. Thus, we become wise as well. Aliking paralan ning yato, maging tamong biyasa, not in the ways of the world, but in the ways of the Lord. Amen. Sasalpan tayo ko King Diyos, ipang mayupayang tutu, dinalang King Banwat Yato, at kang Jesucristo ng anak ng bugto nga ginutamo. Pengagliking upaya aning Banal Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako King Cruz mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katungaldo sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa makalukuluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabiyempong may ngamate. Sasalpantaya ko King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santos, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Bie Alanganga. Amen. Manalangin ta King Gino para karing at syubusal tamo, ae makasindi sulu para King Panyatang ning Gino. Nga tamong manalangin, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo in panalangin mi. Para ka ring tula, amit da uyab, ning kabigwan at kalungkutan. Ban ing Gino, sinjanong pasibayo ding sulu, at tayrana la, papunta, king bangketi ning metong alalong masayang yato, manalangin ta King Gino. Ginoo, pakiramdaman mo in panalangin mi. Para ka ring kapanayan, at mitda na uyab, ning kayalan justisya, at pamanyak, kurak, ban ing Gino, sinjanong pasibayo ding sulura, at tayriana lang, painturo, king bangketi ning metong abayong yato, manalangin ta King Gino. Ginoo, pakiramdaman mo in panalangin mi. Para ka ring lugod, amit dana, kapamilataning sama, at pamisalungatan,
Ban ing Gino, sinjanong pasibayo ring surura, at tayrana lang papunta, king bangkete ning maygit, ang maganakang yato, manalangin ta king Gino. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring kasalpantayanan na ring mitdana, at para king kakapkap, king maralumdum. Ban ing Gino, sinjanong pasibayo ring suluda, at tayrana la, painturo king bangkete ning yato na ning Diyos, manalangin ta king Gino. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring serata mata, at matutod na king kamatayan. Ban ing Gino, sinjanang pasibayo, ing kiyakatang kapanayan, at tayrana la, painturo king alananga ng kayaryaning Diyos, manalangin ta king Gino. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni, adon tamo po yung sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ginumi, tayran mo kengan, king dalan painturo, king kekang bangketing alang kapupusan, anong nuke makisulu, king tula mong alang angga. Amen. Amen. Makyabe tao po king pamagkantak yung dalit ka rin pamagsadya ka rin ngayon. King kakong Diyos, kakuyang yampang, alaka, pekaman yaman, bilang kaku, kapurian, king pikalog ng kaligtasan. Mapaglulusyaing Diyos, Diyos yang makatuliran, yakabuting penalikan ang gaking kasakitan. King kakong Diyos, kakuyang yampang, alaka, pekaman yaman, bilang kaku, kapurian, king pikalong ng kaligtasan. At ning mabibigla ko, agad kong sasabihan, alakang ngayasahan, nune mo'y Diyos amik lalang. King kakong Diyos, kakuyang yampang, alaka, pekaman yaman, bilang kaku, kapurian, king pikalong ng kaligtasan. Nanong kakong adawon, king depat ng kayapan, ingbe kakuyang iyampang, awos na pakibatan. King kakong Diyos, kakuyang yampang, alaka, pekaman yaman, bilang kaku, kapurian, king pikalong ng kaligtasan. Bilang kaku, kapurian, king pikalong ng kaligtasan. Manalangin kay kapatad, baning kay katamong dawon matanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan na sana ning Ginoo, tindaon ka rin gamat mo.
King kapuri at kaligaya ng kayan lagyu, King kaya katami kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming niglalang kaniting Eucharistia, papasyag mi ing kamatayan ng Ginoo. Tanggapan mo sana reting ayin ayayampang mi at saupan mo kaming tuking mipnong lugod keka. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keko ang timurin. Yat nayo ring pusuyo. Makayat nano king ginu. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin oy pa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya. At syuke kayong kaming pangayatsu, pangimut at pangataw. King pamibiyebye mi aldo-aldo. Daranasan ming kekang lugod. King lugod mong tenam king meto yatu. Binyene ning kekang anak ing banal ay espiritu. Bilang mumunang bunga. Ababye garantiya. King akayabe mo kami king siping na kapilanman. Ulinita kambering sablang koro ring angheles karin banwa, daralit mi ingke kang ligaya, lain makyabe kami king alang tuknang dang pamamye kapuryan keka at ngaming kakanta. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos sa mayupaya. Ibnuyeng banwa at tingyato, tingkekang ligaya. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Nuayain darata, inlagiuning Ginoo, unwanya. Nuayain darata, inlagiuning Ginoo. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Ikakatas-katasan. Tunay kapin banaloy pa iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalompumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamilas at kamatayan, kinwaning tinape at te pasalamat syekeka, piraso net binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, oy ning kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuhaning kalis. Pasibayang pe pasalamat keka. At binyene karingke ang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. O ining kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao. Banket ami patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. O Ginoo, tala pagligtas ninyato, ing kapangilatan ing krus mo, at pangasupil
Hinyangeni gaganakan mi oy pa ing kamatayan at pangasubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi kaiting tinapening bie ating kalis ning kaligtasan. Lain ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa ing santiglasya mong makalaganap king metuyatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ike kaming Obispo, at ning sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming, pepainawan at manenayang subling mie, at ding sablang meyango na bie. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbie alanganga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kayabe ring apostol at ding sablang santos, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panawon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatana, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alanganga. Maustam nga ni king ipa karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong ke kaming talapangabos. Ginuming Hesu Kristo, asinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kekang iglesia, at pamayapan may ampong biluga nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga.
Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sa kapilanman ke kayo. At keko ang timurin. Ipakit tamo ngeni king misasan me atong tamo king kapayapan. Kapayapan po. Cordero ni Diyos, ang ilalak ko, king kasalanan ninyatu, makaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, ang ilalak ko, king kasalanan ninyatu, makaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, amin anak ko, king kasalanan ninyatu, ibiyemuke kami, ibiyemuke kami, ibiyemui kapayapan. Kapatad ning Kordero ning Dios, niyo'y milalako king kasalanan ning yatu, mapalad laring maiyawos king apuna ning Kordero. Ginoo, ek matapang-tanggap keka, dapat ikasmeng amano mo, kumayap na ako. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw ako parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal, nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit ng papuri
kami sisimba king live streaming. Si Claude tamo ban pa nga dyan, yung dapat ay spiritual ng pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyu ko, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ko, may king sablang bagi, at pagnasan ko, intanggapan da ko. Dapat pauli na ningening pinandit, era katanggap king sakramento, umeka mo man spiritual, kening puso ko. Kakaulan da ko, balamuwari at yuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan in sarili ko keko. Masana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen. Orasyo imperata, itamungan po. O Diyos sa ipami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit no, at may kamateno, karinda kalataw. Ipanalangin mi, ang tambayanan mo lo, ring tao mi tutukan maninton panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat no. Kambilan at ingatan mo lo rin doktor, narsis at sablang lilingap, karimi sa lunan. Ban makasuyo karing masakit, ang bening belwan at masabal. Ipanalangin mi Lord at ang miyawan no, kumayap na sanang malalagwa. Ingatan mo Lord at ang lilingap karelo. Pagkalam mo lang alangangang kapaynawan, netang mayang unabwe. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami, para king ikakayap din sabla, at man makasawb kami, paritang at yuking pamangailangan. Ipanigapum keko, impatuknangan mo no, impangakalat niting virus, at impangakabos mi, karintakot mi. Pagkala mo iti, ing kapamalatan ng ginumi Yesu Kristong anak mo, ang mabibi, ang pamag-ari, kambe mo, king kami tunganin banala yung Espiritu, Diyos manggamang king alananggo. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo. Magsakdal kami magkanlong o kabanal-balanan ay induning Diyos. Mo sana pisawili, ing aklis mi keko, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kananuanan Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. King mapilan pong pinandit, manahimik tamo at ganakan, panalangin din kay katamo pong kaluguran na miyango na biye, nga po, ting sablang kaladwa. Di na nyo pong kapainawang alang kapupusan o ginu, atas laganan nyo po sana, kingke kayong alang-anggang sala. Mi painawan no sana king kapayapan. Amen. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, pasalamatan da ka, king pamangan na pigkalob mo kay kami, kapamilataning banal mong kalam. Itugtug me ing espiritu mo, king kay kang balayan, at king sikanan niting pamangan ay batbanwa, papanatilyan mong matatag kay pamiisip, king kay kang kasuiwan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Genumi. Amen.
Inginu manatili ke kayo, At keko antimori. ito kuya rin buntok yo para king masusing bendisyon. Ing kapayapaning Diyos, alagpus king sablang pamanalastas, pag-aryano sana ring pusuyo, at kaisipan king belwan yu at lugod king Diyos at king kayang anak, Yeso Kristo ang ginutamo. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, anak at Espiritu Santo, Amen. ing misa midawane umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.